Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor Newsan. Haga jing tap vote jong ki pat ba ki constituency jong ka KHADC kalong ka bayat bet bat ki kertong yakun ki don la ka jong kamat banyakran bat yo ban pensngo sya upat ba. Nagalyang ukertong kaseng knam kamau khar pentor umkra constituency uba Raymond Basayo mod upensngo pat ba bakamat ka deban penba ya ka district council da ka baki pat jing tap vote ki deban kmi lenti ba ka e ka badon kam na kamta jongki. Nagalyang ukertong seng HSPDP uba juban nang kharbq uyathu kathong jeng u ba uyakun MDC ka deba unongrim kajing shisha ba kajing e ban penba ya ka council bat ki an jongka. Libatkan di district council hi ke jingdon juga habedi district council ki long kimat habedi bagi sik selun jingdon jing am jongka be angte ti kalong ka bala dang ajab ikan di election ngan peti kena ba ke bangin ya kun tik ya habedi bagi trading license ka bangin mai la je ki we pak jai bere makin le khai lai lut akan diga ri jongi kada mungkin kampan selun no ya ki bere jong sudah kampai kapak wan ki kena samlang ru mo ba kin ya no bentalah habedi khai pateng ru mata hakam sakar kalong ba Pat bun ki isu ki ru bagila sam hak manifesto. Pentaru nomor bagi terkadang kalau orang ki histori ki perlu jog ru nomor habedi bagi di jaka ki putar habedi hapok selong khatam deh. Te habedi nong kondong teng habe ong hasar nomor ki beri ki ong baya ki nong kondong naik tur syasar. Di siala ki tur susuk ki jai beri jongi te sa yo bu haisno ki jai beri. Te habedi khai ke pateng ru ka ya bagi jai beri jongi nomor ba kani ka kapisa ka tengka maki kemi kot bor bagi di ki jai beri. Te kani ru kadi ka bahmat ka ba kongsan ya ka ba ngan wara kani ka mat ha datang wan ha ka ngajok ngawan ha ka thong. Te kibun ha ka bedi bat ka gajinya thit jaka puta nama jongi khasi ru ba ong ha ka tate ka bedi hasor ka arem pala jaka puta banya thit te kalong ka ba takadang kentur ki bidu ba khai ka pateng kadi ka ba kongsan tam ka ba ngi ki bidu ni ha banya pai kmat nama lema khai ka pateng kan kiu ka kamai ka ji joki bidu mala kalong yi jongi khasi takadang te la pi kwa ban thit ki kisam joki ngala tharai kaspa kan kiu la dangi pai kmat khai pateng so manikong di ta benta kuni ta ka mangala akran ha po ki rensan election nomor ba ha bedi bekar kom sensar sinong kata kabakonsan ke bangin penskam in penjana sendar gi dorbar sinong kadang bagi long ba sinong gi ikhtiar ka skam ndak bolong mentan de ka ba pat itikenahi de kata ngin penjana ka bare ka khu sebab sinong ki thau ki kam ki jam labun gi bangin hable la rangi jap kadang ka request gi pai ba ro kin kampai pan no yang kana man pentamai ka kom sensar kada ki rensan election haki por mensyua ngala di nong yalam ngu ba ki bagi isu ka dia beri mo haki lai post na mensyua te hajing ka jing ya sangi sya support tinggal apa kan i bakai milong tinggal apa dia dia akan ni habedi di petang ila pai no sikap politikal part ini ke politics nomor bangi sutu bangin yaki surak kam tan jingmut tadang iwan hakabu ala rangi job ya ke komki election part ngila banya tauan yang tapi kadi stangkaan ke monora haka sensar khadar ban scam ka jai baru kadi stang haka sensar tumangin don kami ki pai ba bakin pai kmat bahai ke nong yalam ki bakum no badi banjir mar kita nong yalam tabu syemi tamu syong de election de kunda perkhat pakai jinglong jiman jongkar kom sensar khadar teman tangi don kami ki beriu ki ba seluruh bat ki batip bahaya ka an khanta mentaleh badi badi konsil mak ada si konsil la don lupa ki an ke ki ba scam bahana ka mata ban kumno banyada ka jai badi de ke bala ki beri kim sutu kalong ka bamai ka ni ke pating ban Kena dengan projek kuat haki public meetings ki jangan berkam tam hapo ki interviews ki prepare ngala ju ang bunsin ba ngayang hakanong rim juga hak pakai sya baga parti HSP juga dan ye kita kinong ngelam ki bla elam syua yangi ki ba marai kata gaju kanong rim berkam tam haga bai dei be kamat ka ba nga ku ta u kertong MDC ngatmu banle ba ondang lapoi ka thong kalong bet ba ni kong bangan penne ye kata ka riti ki dustur ka ba women berim ula ahengi berkam tam ye kata ka 6 schedule kaba itu ia kejungan kerpang jungi kejat pendiriu khasi hapo kanan isbut kawai berkham tam kejat pendiriu khasi kejungi ia kata ru klem da kata klem da musliai ka in pendia ia kata kejungan kerpang kejungi kum kejat pendiriu berkham tam ru ha ka bai dei bere put sam ngaju ong bun si ni kena samla kari kayam beriu bakadang kam ni ki nongelam ki berap sinrang di pinsai i kita ki MDC lada dei bang poisy atong pinsai i tau urang dam sedang jong kari khasi jentia jungi berkham tam na po ka konsumsi pramu khat penton krat konsumsi pensai iru ya kajing khu kajing suba juga yo kahat pensai i ya kajing yo kam ni jam ni kena samla pensai iru ya kata kajing penne ya ka culture bat ki bentang ki bakper ki baidai bat ka development hagaba nginang penne ya kanika junglong terpang ka jongi tangi tai kentin publish bo ya kata kajing kali kajing pi ba fi ong ba kata ka hok bagi sia kam dan kata ngaru ngam menjuri kata nomor ba kasong ho buri yang aku mulai kai email nadu mensua hadu menta
but wala ibe indan shu hikaya ngaban ba khun ti ben le kepada hok ka jongpi le kata ba ka bangde ka jongpi hindi hidup ban ikwa de nga yai ni kata ka jing hikaya jong mai le si kibai ki ar ke laman pahat ka mai hindi kata ka hok wang syang kanang yai ban la fi ong kana ba kata kam dan shu nga ngadu candidate but pensi i kata ka identity ka jonga ba kum nu ngalong nga mi i ba kata ka mindset mo pi ong pi ba ka jonga HSP ka long outdated kam long kum ta ni ong pi kawai skin kin gran shai balada fi pin issue ta mo age hopping stone ndo ubayan parang hapok ka hop ka siya pin i meta young hopping stone ndo ubarang yai yang hapok ka nong rim juga hop ka siya but kita ki outdated ideologies ng pi ang pi nga manjuri kita but nga tips hemba pi dan you entrepreneur belong very creative hapok ka society but obviously but ka siya kata parok hapok ka imlang salang kan long ka bay thamai but ka long updated. Thank you.